На боках тижневника «Руски слово» informuje o preslavi 100-ročnici Ruskого narodного prosvitnog društva u Novim Sadze i o odlukoh prinješenih na Shadski nacionalnog sovitu Rusnacoh. Rubrika Našo mesta fokusovala še na zaštitu životnog stretku u ruskim Kirasture, na naščivu turistov z Veljki Britaniji i Rusnacom u Đurđove i na tribinu o položenju ženoh na Valalje u Kocure. Ekonomija prinoši novosti z ozješenskih njoh poljoh otrimanih na rimskih šancoh, a piše i o tlačitbi oljejarkoh po hotaroh naših mestoh i prihodu peršoho investitora do industrijnej zoni u opštini Šid. Kultura i prosvita, popri rozdumovanja fahovcoh o festivalu ruske kulturi Červena ruža, ponuka teksti o novim školskim roku u dzecinskih zahradkoh u ruskim Kirasture, Kocure i Đurđove. Mozaik predstavlja dzivotsku špivatsku grupu Kutara Ševčenko, a u rubriki Ljud za rok i život biciklisti kotri na drahi iz Francuske do Vijetnamu zablukali do ruskog Kirastura. Tu i napis o Nataši Ljikar i o novi okoliša Novi Đurđova i nove predluženje feljtonu Privredni život Rusnacoh avtora Mirona Žiroša. Duhovni život prenoši jak preslaveni Kirbaj u kaplici Isusovih malih šestroh i školjarski dzenj u Vodici. Na bokoh sportske rubriki zaznačeni rezultati u pršenstvenih ligoh naših fudbalskih kluboh, a na koncu Hladog i Horuci Tepši.